Čau, je to nějaký nový vlog s Williamsem. Mám byla chora, tak sorry, já mě budu vydat. Takže já se obujím a můžeme jít. Můžeme jít, jsem obutá. Jdu jdu jako berec. Chci zdraváren, musím jíst. Nebo jsem otvárat opotok, nebo jako tak plastové, ale tak. A to můj krmě utupí. Se na vočky a tak. Velik. No ještě nevidíte. Světlové. No, teda jsem si skákala vo volnosti. Ještě prakažka. A mám pro vás novou zprávu. Nie, že mám sedlo predávanú aj to. Ale akože, mám novú sedlo. Takže je to staré sedlo poštěné. Ono je také čierne aj s poprsákom. No ono je už na poště, ale to bude mít mrkám. No a ako, ešte vidieť, tak to je sedlo. Už tu ústa, plný ústa a korytečka zase dala ešte basíl. Svety sú. Ale mám teda prilby, čistenie na umývanie ho, to nejaké blbosti, deko, bandáže, elektrika, lončka, vodák, vrecia, hlavka a čík, ešte to mám zrobiť, to mám. Ale mám teraz na sebe výbahovú hlavku, nemá rožovú takú, ale je vybudnutá, takže je to dobré. To otvorím na šesтерňu, vykopať. Nekope, môžeš ísť k někomu. Dobré, to otvorím a bú! Jo, budem těšit volnost, jo, bylo úplně dobrý. Čilo, tak to kafe. A mám novou kafu, to si koupila. Počkej, já se vám potom, zašli si vám šbílko, jemničky a kopičák a rebel. A kovovitý to propalen za 15,99, takže 16 eur. Okay. A jde dobrý, no. Je dobrý. A to zahoraj, tak je to nádherný koníček. No, dobré. Tak je to tam. Odvalím a čau. Dobré, takže prvé špílko gumové. A čistím si ho. Chtěl teda provizorně nohy vyčistit. Presteň má hrysy. Tak, to taky jde. A já už ho mám vyčištěné, tak si dělám tímto silou nasedlať. A tento silou nasedlať. A tento butelku nasedlať. No, tak, no. Takže jako by nasedlaný, tak se vám ozvím, lebo se mi to asi všetko těžko robilo. Takže já mám video nasedlaného. Vidíte, že jsem si teda všimla. A pozor. Vidíte? Čo má toto? Vidíte toto? To má také poblinky, ale keď mu to takto vidíte, tak nič nemá. To má také nahluknuté. Ale že to bude mať asi od ovadov. No, tak. Všetko to budete vedieť, tak napíšte. Ak na tabulete chceš ešte pozrieť, tak my to dáme aj na skupinu Koniary a tam sa dávajú takto. Takže tam to pozrieť. Julko, áno, ja viem, tie muchy sú hore. Neškrapcia to pešťak si sa nerozhodil. No takže dúfam, že to bude do voda.
ale normálne. Sa to bude super, viete. Tak. Krabešete. Dúfam, že to je dobré nastavené. A hej, mám nový cute normal. Horsí sa kryjem. Skúka nerób tak ešte. Teplej. Teraz to iba tak. A potom je to spolu. Stovka, ale to ide. Dobre. Sme prvá zastávka. Metro. Čo tišie? Dobre. Pozrieme sa. Dobre, to je si to tak čočko iba. Ale celkom zatiaľ. No. Stilko. Nohy. Takže tak, ideme. Tylko nie rob scény. Tak to krokiem. No, tak a my ideme za chvíľku kúsať. Ešte toto kočko ešte dorobíme a budeme kúsať. Filip, poď. No. Takto. Dobre, a kúšime. Naozaj kúšime. Asi budeme aj skákať. Naozaj kúšime. Snadne to si uťarí. Za chvíľku plot. Tak pohode. Jednou rukou sa mi ho váši tubo asi mi robí. Dobre, neskač veľík. Čakaj to. Dobre, tak dnes sa to bude natáčať, takže tak. Poď to natáčať, lebo to sa mi nedá s tým kúsať poriadne. Budem natáčať.